Jowai jan yo bai phi ke jhep ko em Jowai hamir khai re gani responsibility ki yong phi yong awang la de sarkar thmu ko no jhep ha chang pung boro chang pung percha agi ki ga gani nga I don't like ka mang friend the mindset yong gibru yong I la ong no jhep chiliang mentang boro imi gibru percha ki sen balang ki ga gani ong mat ka Jowai to ko ha ba ki district yong I ngawong pilar kam ni be ka jingut jing berkat yong I mpoi chenu la to mi chakmat u ye klami ni to ogni ke jhep ko em Jowai ade ka chuong sarkar thiet thau no jhep boro phi percha phi boy daw em ngapor ko phi ban ong chuna skim magni ke chnong boro percha phi boro ngakat kam te ngawong phi ngam em yo suk mi kisen malang mi percha mong ada hado opo put wa hajwar hap khang chnong kanu jikta ya ki kon ki ti yong I ki imja u be ya Jowai te kani ka message ka khubor ko apha chipi perlok sen bhalang ki em po gri jain tia ka yong I phi le ki kon yong gri jain tia hi jang bha chim kia ya kani ka kam ko em hakmat ka kam man kat ni ka sarkar da ready ko thiet thau phi sen bhalang sa bai kre lang o sarkar hai jing to wa ni kam tho how no jhep ladaman gam ni khuna pi si sen ga sngi woro ki chnong em agri jai tia yong I u em ba sui percha ba ja no jhep nar liang mi percha na biar na tiang no jhep chang pung mi percha nar liang na mule gani ga daw mi ga gani ga kejut kam gani ngawong pi tegat namte im to de man ni gibru ki uman wild ka mga parang gibru go be ina kali yang sarkar ho thiet ye thau daw perkat daw fencing daw chna i tiga teknologi ko thme jing to ga jam to ro no i mentu sakut bagama jo